So I was very happy to meet the Chamber of Commerce in Slovenia today. We were discussing joint interests, especially in the areas of sustainable development and innovation, which we believe very much at BASF are key for us all in Europe. Not only for chemistry, but for innovations in general, because we think we can create really a contribution with innovations to the sustainable development of the challenges which our globe faces. Družbena vključenost BASF kot globalnega podjetja prispeva k reševanju trenutnih in prihodnjih problemov na svetu. Naš cilj je ustvariti pogoje za boljše izobraževanje in boljše pogoje za raziskave in razvoj. Lep primer, kako delujemo, so naše delavnice KidsLab, kjer s pomočjo interaktivnih eksperimentov učimo naše najmlajše osnov raziskav, osnov znanstvenega dela in osnov kemije. Zelo ponosni smo, da je Slovenija ena izmed 42 držav, kjer se izvajajo kemijske delavnice. Še en primer zavezanosti BASF-a k izobraževanju mladim je naš projekt Champ Generation. Gre za regionalni izobraževalni projekt, ki je namenjen dijakom, s ciljem spodbuditi zanimanje za naravoslovne vede in kemijo in pomagati razumeti vlogo kemije v vsakdanjem življenju. Kot ljudje moramo imeti vedno v mislih pomen izobraževanja za prihodnost. V BASF-u se trudimo po najboljših močeh, da temu prispevamo svoj delež. Hvala.